Nyakubahwa Perezida, ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo byaganiriweho cyane. Reka mfate uyu mwanya muto mbigarukeho, nsobanure n'impamvu mbivuze. Hari amateka abisobanura. Mu Kuboza mu mwaka w'1994, ba Ambasaderi Kovac wo muri Repubulika ya Czech, Kianting wo muri Nouvelle-Zélande ndetse na Gambari wo muri Nigeria bavugiye muri iyi nama ko Abanyarwanda barimo kurimburwa, ko hari itsinda ry'abantu ryicwaga mu Rwanda. Nubwo batari barigeze bagera mu Rwanda, ariko bakoze inshingano zabo bahangana n'ihakana no guceceka byari byarigaruriye iyi nama. Bavuga jenoside uko yari imeze. Ndi hano uyu munsi kandi nkiriho kubera abo badiplomate b'intwari bakoze inshingano zabo. Nanjye ndashaka kubikora rero. Ibintu byabaye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'amasezerano ya Washington ni uruhuri rw'ibibazo byinshi. Agahenge katangazwaga kenshi ako kahungabanyijwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ntihabayeho kurenga ku gahenge gusa, ahubwo hanagiye hatangazwa ko ibitero bitazigera bihagarara, harimo n'ibitero byo mu kirere bigamije gutera. Nubwo inzira za diplomasi ziri gutera imbere, ibiri kubera kuri tere muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kuba bibi cyane, mu buryo iyi nama idashobora kwirengagiza mu buryo bw'indangagaciro ndetse n'amategeko. Mu myaka ishize kuva mu mwaka wa 2017, Abanyamurenge, ni ukuvuga Abatutsi bavuga Ikinyarwanda bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye bahura n'itotezwa rikomeye. Byaranditswe kandi rigenda ryiyongera. I just want to address this area alone among many things that put it together cause the situation we are in. Reka nibande kuri iki kibazo gusa muri byinshi bigize ibi bibazo. Kuva mu mwaka wa 2017, hejuru ya 85% by'imidugudu y'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo yarasenwe. Inka zigera ku 700,000 ari nazo shingiro ry'ubukungu bwabo zaranyazwe, ziricwa. Kwa 25 Kanama 2025, imitwe ya Wazalendo hamwe na FRDC iyi yatanze ultimatum y'iminsi 10 isaba Abanyamurenge kuva muri Uvira bitabi byo bakicwa. Banabujijwe kugera ku masoko, ku mavomero ndetse n'ibindi byibanze mu buzima bwa buri munsi. Kuva ku itariki enye Nzeri mu mwaka wa 2025, hafashwe icyemezo cyo kubima amazi rusange bashinjwa ko ari abanzi. Hagati y'itariki 5 n'itariki 8 Nzeri 2025, abasivile b'Abanyamurenge barashimuswe, bararaswa, mu gihe andi matsinda y'abantu yari arimo avuga amagambo asaba ko Abanyamurenge barimburwa. Ibi ni ibimenyetso bya mbere by'ibyaha bikomeye: ivangura, gutesha